Kramu Banjar Sange Agung ngadang pecaruan di Tongosne Gede Budiar sane ngalain Dugas Kamis 29 Juli. Upacara pecaruan adange di Catus Patus Subur Kalimutu Tegal Harum Monang Maning dan Pasar Barat. Krame masih nunasang apa ngekorban Gede Budiar sane ngemolihang genahsane bece ring Sunieloke. Pecaruane kepantau jajaran Polsek Denbar Babinsa ajak pecalang. Pecaruane masih adange di PT Beta Mandiri Multi Solution di Jalan Patuha 7 nomor 9C. Tongos pertama korban mekebe aja ke tersangka. Manggalayatnya anak Agung Aji Mangku Sugiarto nuturang pecaruane antu nganggo sarana 5 jenis warna siap. Tujuannya apa nyuciang tongos korban kasempal sambil nguningang apa korban tenang di Sunieloke. Kalian adat Banjar Sange Agung I Gusti Nyoman Sukrengorang, upacara pecaruane subeman sang kepange tekan prajuru Banjar ajak PKK. Biayane masih uli Banjar ajak sumbangan perbekal desa Tegalarum. Nyoman Sukre ngide apang kejadiannya cara ini alamine Ken Budiar sane sing buin ade. Pengelola keuangan kredit motor masih apa ngesing rasa gerusu nyemak keputusan narik motor. Tim Bali Express ngelaporang.